Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kawelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kawelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jadi merasa bahagia sujatine antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan bino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejami ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian nengai raga ne jadi merasa bahagia sujatine antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada antum masih subamadan neraka tan dino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejami ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka
tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta medampingan ada beten ada neduran mandene imbang negelahang jani titipan ide yang widi tua karma arte iraga yang iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang hang jani titipan ide yang widi tua karma arte iraga yen iraga demen ngaenang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan bemani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngemangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sing ngalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doane pasti luang
Boya tiangai kegaduhan, niki gending wantah angin hiburan. Boya menyudutkan perorangan. Tidak nak terkenal Orient prestasi, Jani ngalih viral Orient sensasi. Foto seksi cara nak promosi, nak nuturang jelek sing peduli. Pindah
iraga ketemu. Badak sing menyat balikin adi, bengelap yang aku renang ningelantingin tanggung jawab adi. Nema kada beli setengah hati, kawin nang rasa ragu balikan adi. Ngubarin bagiannya kala, terus nane jalanin mediti dosa. Ya daston adi banawa ento nyakitin kuranan adine. Udyang marejani raga ketemu, disubane raga pada ada ningelahan. Jujur balik tangi daya yang sakang ragan adine, tanging beli masih tangi daya ngelahan adi. Dilatan baline dua adi, ampurayang tresnan itu sing sida kedudugan. Ampurayang nejani belilakan metilah di hidup adine. Bagiannya kala, terus nane jalanin mediti dosa. Ya daston adi banawa ento nyakitin kuranan adine. Udyang marejani raga ketemu, disubane raga pada ada ningelahan. Jujur balik tangi daya yang sakang ragan adine, dan beli masih tangi daya ngelahan adi. Dilatan baline dua adi, ampurayang tresnan itu sing sida kedudugan. Ampurayang nejani belilakan metilah hidup adine. Sampung berjalan tresnan beli, ulung di gelutan ati. Dina ne mangkin beli
Tikal muktiang janji nepidan ditain ucapan dumogi sweca ideng ngami cahaya. Berjalan terus nantinya ulung di galutan Bali ini terus nain seurep tiangi sampunang Bali telempasin janji sayangin tiang seurep tiang. Mogis kadi pengabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Di dalam mangkin ragam majangkapan menjanji setia dan kau mapalasan bias don tanah langit atap beli kal satya ken adi mogi swita yang pramah kami setata sida barang-barang di wakasan. Berjalan terus nantinya ulung di galutan Bali ini terus nain seurep tiangi sampunang Bali telempasin janji sayangin tiang seurep tiang. Mogis kadi pengabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Di dalam mangkin ragam majangkapan menjanji setia dan kau mapalasan Mogis kadi pengabdi sareng sami cerita niki pertama lan siduri Di dalam mangkin ragam majangkapan menjanji setia dan kau mapalasan bias ton tanah langit atap beli kal satya ken adi mogi swita yang pramah kami setata sida barang-barang di wakasan.
Rengin pemargi ngiring berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memargi. Pesisir angine ring perbukitan kerasa ngampahan kanyele ilang dan kerasa sampun galahing majan katibane mangkin ring tatujonan. Kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki kan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan. Wentane buta dan nyidang nyingakin Seurip nih kerasa petang Wentane lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan Wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi mando ipon sami memanggil rahayu. Kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki kan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan. Wentane buta dan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang Wentane lumpuh dan nyidang memargi sawai-wai telah ring
sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adi dugas beli nuturang rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kama palas adi sadesik sigan sasasirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kendohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenya dingin lembu sanggup kama palas adi sadesik sigan sasasirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramang tuara lega ken beli ada nang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli
pidan apa tagih kal belian ulian susuk uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging jani gerit ulian keadaan jiwa dagang meronta besu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak mekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerit ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadakan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak mekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu desebet lu nak mekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan
jalan melalui hari Minggu pagi, megedekan sambil limurang hati. Artebrana temase sing bekelang mati, yuk berbagi sisihkan sedikit rezeki. Dagang sayur, dagang jajan, berkumpul dini. Dagang nasi, dagang kebab masih ada dini. Videografer, fotografer ganti penyanyi. Ini mepunduh kulian patuh demen berbagi. Beli nyaman biasane. Woi, yang ini, mari kumpul. Ngorahang Dobo sejajene sing taen ruwet nis tateme kenyam. Gusti Aji biasane Mama cemburu ya, ait. ngorahang Tobo sayur caretuan takur biasa kecak diungkur. Beli gede biasane. Tolong teman-teman fokus dulu, jangan kakak keke ya. Tepengling sedeman megedekan meningkatkan imun. Mister Godok biasane Kalau madu asli saya sing bani, kalau madu palsu ya yes lah. ngorahang ini paling berat yang pas konvoy dari juru kunci. Bang Marco biasane Kadenduk, tuh pokok neng ngeri. ngorahang megejang pada liang sambil megedekan. Dagang sayur, dagang jajan, berkumpul dini. Dagang nasi, dagang kebab masih ada dini. Videografer, fotografer ganti penyanyi. Ini mepunduh kulian patuh demen berbagi. Beli nyaman biasane Woi, yang ini, mari kumpul. ngorahang Dobo sejajene sing taen ruwet nis tateme kenyam. Gusti Aji biasane Mama cemburu ya, ait. ngorahang Tobo sayur caretuan takur biasa kecak diungkur. Beli gede biasane. Tolong teman-teman fokus dulu, jangan kakak keke ya. Tepengling sedeman megedekan meningkatkan imun. Mister Godok biasane Kalau
madu asli saya Sieng Bani. Kalau madu palsu ya yes lah. Ngarahan ini paling berat, yen pas konvoy dadi juru kunci. Bang Marco biasane kadenduk, tuh pokok neng ngeri. ngorahan mekejang pada liang sambil mekedekan. Satuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sirah uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahan ulian ama beregan. Ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sirah uyang-uyangan, sing ngidang maya kebulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahan ulian ama beregan. Mungkin percaya jak balian gitu-gitu nak balian metanjun tuh.
sira uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan orang ngerti yang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan Nasa melambung tiang menekang ia ngorahang ulian ama beregan. Pejalan hidup mula tusing keneban, bisa betenan, bisa masih berduran. Kedek metimpal ngeling, liang metimpal sebet. Mekejang pasti tain bakat rasa yang liang sing tadi uber sebat sing ngidang lidit. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemah tusing jelung, suut sabar pasti luung. Kopi metimpal jajan, yen rejeki tusing lakar kijen. Anteng restiti lunas dicering yang widi. Sabar ngarepin gegodan, pasti ada pejalan. Tetep percaya tekening rua bineda dina nebin mami. Pasti lungan teken jani. Yang sing tadi uber sebat sing ngidang lidit. Mekejang misi seenu hidup di bumi. Kadi pemargi surya nyunarin bumi. Dina meganti pedang lemah pasti misi. Lemah tusing jelung, suut sabar pasti luung.
jaja yen rezeki tu sing lakar kije anteng restiti lunas icering yang widi sabar ngarepin kegodan pasti ada pejalan tetep percaya tekening ruwa bineda dinane bin mani pasti lungan teken jani. Tente yang kena jak beli Liman tiang masalaman sing tau ning ngejar hulian gerogi Mas bagus kenyamane manis ngainang lempuyangan Indah yang tiang raikan beli Penadiannya yang sang rejuna Uling seledetan peninggalannya Kandungan dulang tangka tiangnya Temenan rasa yang ulian nak meningari boyang Apa kini madan kasamaran Hati ni tak terliang cara mereka bermelayang Jatuh cinta tiang jatuh cinta dewek beli dot kegelahan Jatuh cinta takkan jatuh cinta
Kulun padu keyang Koi manan semahi Moga si domangku lak karya lang pahiku Aksamo tunok lang langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehi pamrih Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala Buddha kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan Apa sujati ne tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Kuno belok ke walau selado lampak Suwe cekawam Mangke wenang po kita menadi jan panggul mandi Mengaran sang sangkul bukit Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala Buddha kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan Apa sujati ne tolik muka beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian niring pikayunan Apa sujati ne tolik muka beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Nepuk mobil mewah di jalanan Nake ngaden nengelah sing tain kuangan Makane di restoran hidup sing ada beban Sing tawang
tidak nih bemepudutan. Mulian ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jae jemakang dogo sokang, pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih, yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jae jemakang dogo sokang, pasti lakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Nekang bedik penyakit ne masih cenik, nekang gede penyakit ne sakit gede.